Kube Mordekhai washeshe wabongwa, ngabe akabuvanga bunanzi bekugibela ingcola, ngabe akayitholanga naleyo promotion. Kumbe bebatamniketa ivoucher yokuthi ayothenga igrosa, kepha ngesikhathi emarekhodi avulwa emva kweminyaka, kubona ngathi bekuhluma sihlahla lesathi masithela saba nenzuzo lenkulu. Thula Mordekhai, uNkulunkulu uyawade emarekhodi akho, uyade la wende isihawu khona. Ngiko phela iBhayibheli lithi babusisiwe labanesihawu ngoba batawuhawukelwa. Mangabe wende isihawu, utawuvuna sihawu, ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle, asibuyele sihlephule. KuJohane 6:37. Konke langipha kona Babe kutawuta kimi. Lotako kimi angeke ngimlahlele ngephandle. Siwathobele lawo magama. Konke langipha kona Babe kutawuta kimi. Jesu bekungathi ubona labanye balandzeli, labanye bafundzisi labathumile betikhatsi, baFarisi, balandzelwa abantu labanyenti. Bekungazuthi yena ulandzelwa imvushwana yebantfu. Kepha nasi sibinzi nekwethemba lanako, uthi bonke noma konke langipha kona Babe kutawuta kimi. Lovuka udle lo, kumbe umthole emva kokuba ngimthumele kuwe, kumbe umthole emva kokuba lomunye athi angamthola bese umthumela kuwe, amthumele kuwe, wagcina afikile. Kanjalo umgwaco lotakuwe uyawadi Babe, konke la kupha kona yena kusendleleni kuyeta kuwe. Ake sesicabangisane kanje. Mina nawe siyahamba sifika e-restaurant. Wena u-order ichicken, mina ngi-order licanza. Nalo licanza lami selivuthiwe liyeda. Wena u-order ichicken, nangu wena uhleti. Mina sengiyadla, wena uyangibukela ngoba licanza noma liyinto yinye cishe nechicken, kepha livuthwa kucala kunale chicken lelidalele. Uma ufuna nawe kuthi lishintshe, nawe uthole kudla masinyane, kungasho kushintsha li-order lakho, ma ufuna kusheshe udle. Kepha mangabe usafuna ichicken yakho, kusho ukuthi chubeka uhlale ulinze, ngoba ekugcineni noma uke wabukela mine ngidla licanza, kepha ekugcineni itawuthi mayifika le chicken yakho, mina ngitawubukela wena. Yesihlobo sami, Nkosi yami, kade ubongelela labanye sebadle macanza. Kade ubongelela labanye selifikile li-order labo. Kuyatiwa e-restaurant kuthi wena u-order ichicken. Not unless nawe sewufuna tino letisheshako, lokhu kusho ukuthi sekufuna ushintshe li-order lakho. Kepha mangabe usemele ichicken yakho iyeda kuwe, konke la kupha kona Babe kutakuta kuwe. Ungesabi lokuthi kuthatha isikhathi nguleli order lakho. Ungesabi ngathi kuthatha iminyaka nguleli order lakho. Kepha mina bengingakucela ukuthi sihlobo sami, akeze ubeketele kancane, ngoba konke la kupha kona Babe kuyeda kuwe. Loku odile akukakhohlwakali. Loku odile hayi ukuthi akukho, akukapheli. Ngulokuthi nje awuka-odi licanza, u-ode ichicken. Ngako-ke ngoba ivela kuBabe, konke lokuchamuka kuBabe kuyefika kumnikati wako. Amen.